tanah lah, tanah tanah lah. Enak lah mbok dah ada. Kita ke Paris Oh, jauh ada. Iya betul jauh. Awak kok profesional. Profesional lah. Yuk calia kronologisnya hanya di YouTube Sarok Kacang. Dah. Payah hidup di kampung dah. Tu. Bak caro lah dah. Lain nama ke Padang yuk. Jadi dah. Kalau iyo mah, awak telepon si Badia. Jadi dah. Si Badia kabarnya sukses kini di Padang ko. Dah gairah dah. Telepon deh. Jadi dah. Dengan kabar si Badia lah sukses di Padang ko mah. Kalau iyo ko, bawa lah si Doyok ko ke Padang ko ha. Dia dengar Doyok. Ayo dah. Kalau dah teleponnya mah. Jadi dah. Kini payang ke Padang mah, kok besok ke Beko mah. Ya. Anturiknya Beko dah kirim nomor HP si Badia kan deh. Jadi dah. Mudah-mudahan jadi orang di situ. Jadi dah. Jadi orang sukses lah medinya tu. Jadi dah. Amin dah.